Kurari na andu hiu na gikeno itura ria arimi gicigo-ini kia ubunge kia A Molo kaunti-ini ya Nakuru thutha wa kwamukira maumirira ma kigeranio gia KCSE kiria kiraniriirwo muthenya wa ira. Ni thutha wa murutwo umwe kwĩgwatĩra grade ya A- ya point 80 na rĩtwa rĩake kũgwetwo ni Minister wa Gĩthomo Professor George Magoha ta murutwo ũrĩa wĩkĩte wega mũno ona thengia wake gũkorwo anyitĩte marks 277 kĩgeranio-inĩ gĩa KCPE. Akiaria na andiki a mohoro, Samson Gachie ni acokeirie Ngai ngatho akiuga ati ni kwĩrutanĩria gwake ũndũ ũmwe na kũnyitĩrĩrwo ni arimũ na aciari ake gũtũmĩte egwatĩre grade ĩno. I'm very grateful today kwa sababu Mungu ameniwezesha kufikia ndoto yangu, kwa sababu nimekuwa nikitia bidii shuleni, nimekuwa nikitia bidii, motivation tunapewa na walimu wetu na hata wazazi wetu na hata ndugu na dada zangu amekuwa akinipea great motivation, na hivyo nikaweza kufanya bidii katika shule na nikaemerge as the most improved. Augĩte ati kwĩrutanĩria gwake kwaumanire na kumenya bata wa gĩthomo na rĩu akienda guthomera kothi ya engineering. Nikiwa primary sikuwa nimejua umuhimu wa masomo, lakini nilipoweza kuingia secondary school akili ilikuwa imefunguka na nikaweza kujua umuhimu wa masomo, so na nikaweza kuja na kutia bidii. Nataka kufanya automotive engineering. Ithe wa Gachie ndanahithĩrĩra gĩkeno gĩake na kuuga atĩ mũriũ ararĩ na gĩtĩo kinene muno. Huyu kijana niseme ni kijana mtiifu sana na mwenye heshima. Akona discipline ya kutosha, kwa sababu kwangu mimi nafurahia kwa sababu mimi sijai sema ubaya huyu kijana. Enyewe kutangaza mtihani sahihi ni vizuri kwa serikali. Juu hata mtoto sasa akikula Christmas atakula roho yake imetulia. Sasa si already amejua amepita. Sasa stress kama alikuwa nayo si imerudi chini. Nayo thirikari ĩgĩcokerio ngatho nĩ kwanĩrĩra maumĩrĩra ma kĩgeranio gĩa KCSE mbere ya thigũkũ ya Kirithimathi. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Njeri wa Wambui.